Nitũũrainĩ rĩa Ntulele kaunti-inĩ ya Narok kũrĩkaria Narok kwa mũhĩrĩga wa Ildamat rũrĩrĩ-inĩ rwa ũkabi magomanĩte nĩ igongona-inĩ rĩa gũkindĩra Samuel Ole Tunai ũrĩa warĩ ngavana wa matĩna merĩ wa Narok kũhũranĩra gĩturwa gĩa senate wa kaunti ĩyo. Tunai ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rwa ndawa wa bũrũri-inĩ rwa KEMSA augĩte wĩra wake rĩrĩa arĩ ngavana nĩguo kwamũtetera gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Hiyo mjue iwe very clear. Tunai is on the ballot. Mimi naomba tu Mungu tufike hiyo wakati. Lakini mimi naomba nyinyi kura, Ildamat community na jamii zote, kabila zote, clan zote, watu wote ambao wako hapa Narok. Si namna hiyo? Augĩte rĩrĩa atongoririe Narok kahinda ka mĩaka 10 arĩ ta ngavana nĩwe mũtongoria wa mbere kũnyitithania ndũrĩrĩ ciothe iria irĩ kaunti-inĩ ya Narok. Narok mnanijua. Nimekuwa kiongozi yenu na nimeunganisha hii kaunti. Nimeunganisha. Na bado nataka tuendelee kuunganisha. Tunai arauga wĩra wake mũnene ũgakorwo arĩ kũnyitithania na gũtetera kaunti ya Narok ĩheo kĩgĩna makĩria. Sasa Tunai amekuja kutangaza niko kwa kiti sababu kuna mengi ambaye Tunai will offer Narok and will offer Kenya. Nĩ ikinya rĩteteirwo nĩ atongoria a mũhĩrĩga ũyũ wa Ildamat. Tumedeclare viongozi wa jamii ya Ildamat, wazee, vijana, wamama kwamba kiti hii ya Senate tumedeclare 2027 tunachagua mheshimiwa Kunta Tonai kama senator wa Narok County. Hii jamii tulifaidika na yeye wakati alikuwa uongozi, tuliona ya kwamba ni kiongozi chipafu kabisa, ni kiongozi ambaye anaunganisha watu wote. Tutendea mema wakati alikuwa governor na kwa saa hii tunamtrust vizuri sana kama jamii ya Ildamat na kama kaunti ya Narok kwamba akipata nafasi ya Senate ataweza turepresent vizuri bila kuchagua, bila ukabila. Nĩ ahoete mbeũ njĩthĩ arĩa matarĩ na kura mathiĩ na mbere kwĩyandĩkithia ta aikia kura. Najua tulilete mwezi moja ilikatwa kura. Hata saa hii mimi naomba serikali patie vijana ID cards. Wale wako na ID enda shika kura kama uko na kadi. Hiyo ndio kitu muhimu. Mshike kadi ndio twende vita ya kura kama huko kitu kingine. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua.